Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Dina Muhammad wa ashbili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashbili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati tuan rumah kita, keluarga besar Masjid Anugerah. Ya. Saya tanya-tanya sama Pak Haji, kenapa bisa diberikan nama Anugerah itu Pak Haji? Maka dia Pak Haji harus hitungan neruna singkatan. Maka dia kamanengka, maka dia angka mana nih kurasan naroh. Oh, jadi iro ani ger Pak Haji, maka dia iro ani. Jadi iro nain, iro asana nasa makna. Ini kesana Naisha. Ya, napang kasih korogenaro Gunawan. Erna alena na Pak Haji Rashid. Maka terbentuklah ini Masjid Anugerah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa Bapak Ibu. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Nigi tahu bangun masjid ibangungan iri pengallahu subhanahu wa ta'ala, istana rias surimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga besar Bapak Haji Rashid insyaallah dengan fasilitas yang diberikan kepada kita semua, burangi masjid insyaallah mudah-mudahan alina beliau seluruh keluarga insyaallah dibangunkan juga istana di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Jalan-jalan ke kota Mekah. Di sana saya bertemu dengan Ustaz Anugerah. Sudah lama saya berceramah, barusan saya masuk di Masjid Anugerah. Alhamdulillahirabbil. Sama-sama kita hormati Ibu Ketua Muslimat NU, ya, pendiri JSM, seluruh majelis taklim, tokoh masyarakat, jamaah yang hadir di tempat ini, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, di Muslimat NU ini hampir semuanya Muslimat. Nesemana nak maka dairo tasam kayiro pasongko celaeh. Nesemana nak iro nisengeh. Ya. Dan alhamdulillah Ibu Haji luar biasa, mudah-mudahan sehat-sehat selalu diberikan kesempatan untuk menyebarkan agama-agama Allah, berbagi tugas. Maka dia ustaz, iya papa si pulung itawe ini nama ceramah adaku. Oke sih. Ya.
Tapi kalau saya berceramah paling berapa orang yang mendengarkan? Siagam yang hadir tapi ada orang yang paling berperan dalam bidang dakwah. Ada sahabat yang paling berperan di bidang dakwah, menyebarkan agama Allah, palebangnya agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 50 orang yang mendengarkan, bukan hanya 100 orang yang melihat, tapi bahkan ratusan ribuan orang mitei nigero sahabat kita dari tim media. Ada tim media Fahrudin, ada tim media Sarwan. Ya, tinggal Bapak Ibu ini yang punya HP, tinggal jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau dia 5 kada subscribe, alibani su breaker. Napa mau pakai ibu? Ibu, alingi mau pakai. Aja pakai kasih bah. Sakit hati kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya luar biasa. Ya. Dakwanya, dan itu akan sampai meninggal kita akan menjadi amal jariah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah hari ini kita mengadakan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Salah satu tujuan utama ipindri Nabi sallallahu alaihi wasallam rilangi pitu susunge risidratil muntaha tarimei yero sewa kaminam malabbi iya naritu sempajangi. Onro lebih na sempajangnya de na wedi yakiringan. Onro kasinna sempajangnya de na wedding yakiringan. Apalagi melu ki COD de. COD. Via transfer. Ya, apalagi maku kue marajalilan itu COD ko anu Facebook magai melu ni tamar malang. Mapa mula pak balu jilba pak balu lipa pak balu baju koko pak balu songko pokoknya tidak ada wangku COD letupi barang kita wajai. Tapi sempajangnya bude iya dene kiringan dan arus angka patarimai napa yero to terimangi dena sembarat tau terimai maka da alik bawan nitianu de pasti orang yang paling mulia manusia yang paling mulia wedi terimai ronigero alik malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tania onros sembarang ipatarimangang. Maka de okone, tania onros sembarang ipatarimangang. Tendre pali ipatarimangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onro kami nam makasingi yang kay napokang kapung Allah Subhanahu wa taala di alam ini, yaitu Sidratil Muntaha. Gangkana namo malaikae deto nulle tamaini iyon ronrongero bahkan ikumilo pikiriki malaika nei bakar rajana malaikae de nulle tamai ronrongi upana tami korongrangange hancur maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril launi me Jibril maka de Jibril la ya Muhammad aja na utama Muhammad ye utama ka Muhammad hancur ka maka yana sempajangnya maka hikmah melo cerita sempajangnya maka ye jamaah yang dimuliakan Allah tapi mamadeni sedi ayat liala guruang salah satu hikmah dan tujuan angkana ipokang kesempajangnya rigau angkana makadani pun Allah Subhanahu wa taala innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar naya sempajangnya apabila iti pole rigau pasee nan nia gau mungkarai maka insyaallah ye ko angka tahu makanja mo batena mas sempajang maka si mo batena mak sempajang insyaallah mabelai pole rigau gau ceko mabelai pole rigau gau mungkarae mabelai pole rigau gau pasee ustaz magi palindang kamu patau mas sempajang nama ceko mo pa
Magi pelenang kamu patau mas sempajan na poji mo picerite jai padan na rupa tahu. Waddi jaji tania sempajang ni salah, tapi waddi jaji alena mas sempajang salah mopi. Tania sempajang ni salah, tapi waddi jaji alena mas sempajang salah mopi. Waddi jaji matangangi mas sempajang, tapi dena sempajang sapami gunci motor ko sempajang na. Allahu Akbar. Dan lain sebagainya. Makanya sempajangnya sangat paling ampuh untuk dijadikan sebagai antivirus di dalam tubuh kita. Ibu, magi na magampamu patay makukwe pugau dosa. Magi na malumumu patay makukwe pugau dosa. Padahal wad di jaji ni sengero dosa makadero dosa iris sematu makada angka pak dimunrinna inlau mana matu pertanggungjawabanna magi na malumumu patawe makukwe pugau dosa gangkana ko ipangajari wide na melo mping kalinga pangaja iparingerangi wide na melo maring kalinga paparingerang tang tentong pada tangi tenge tada pada tangi milega tang tento dena na melo pangaja magai angka apa pasalang rupa tawe na malumu pugau dosa. Angka papas selang rupa tawe malomo pugau dosa. Nomor sedi qalilul haya. Agayasa qalilul haya makurangi sifat sirina mak dibola rilalan na watak kalina. Gangka na makka de pasan na tumatotta narik kode nagaga sirimu pogau ni iya melo mupojie mupogau. Narik kode gaga sirita jama ni yelo ia melo mujama pangkokan ni ia melo mujama gangkana na pasangki tomatotta narek kodegaga sirita inrang inraki siri ibu ia kodegaga sirita inrang inraki siri. Ini yang pertama malumo tawe pogau dosa magampa tawe pogau adorakang. Sangat mudah orang melakukan sebuah maksiat karena tidak ada lagi rasa malu di dalam diri kita. Denye niru sirie. Na iya na mega makukue. Apalagi konala ni HP na. Napa magasan na. Napasak kamera na. Napa nabalik kamera dapang. Nalingi kamera dapang. Napa napugaw napugo napuelo napulo Napa napasangang song viral. Tiap hari begini. Ini pak. Ya namanya makukwe. Lanya ni siri. Akhirnya. Deni sangi milo na ica cawewi. Milo na deni cacawewi. Deni gaga. Deni gaga urusan. Akhirnya muncullah. Melo na mecawa. Melo na makanja. Melo na madece. Melo na madosa. Deni na jampangi. Yang penting bisa buka dolar. Ya. Ini yang bahaya jangan dimulaikan Allah padahal ini adalah amal jariah yang kita tanamkan nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya temasiri ni mak bilang pela tatoriolona kamerana. Naita tawi mas sebu-sebu. Naita tawi mak juta-juta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal aya'u minal iman. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam naya siri say pole ritapai maka komelo kimitay tapa na tasede rupa tau itay siri na narekong katau matandre siri maka yakin dan percaya insyaallah tumapakwatu makasingi kedona makasingi ampe kedona makanja itapa na jaman dimulakan Allah. Al hayau alal haqq naya siri dena papole sengadina decing. Katau masiri ustaz mika lo pengajian mika je lo mak dio pengajian oko muslimat na NU tapi masiri kak tania siri ero ya ustaz mika je mas sempaja tapi masiri mo pak tania siri ero nasaba ya ko siri pogo decen na pogau deceng ya pogau eko siri masiri pogo ja masiri ki malia nariko tania nukta dan lain sebagainya. Ya, masiri mala bipa ko nali dua telu. Ya. Contoh. Dito gago ko pemir. Ya. Ibu.
Dia na merigaga malah kita lu, yang penting aja mau aja tali tawan ustaz matu. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanja risesene rupa tawe pak di bola siri, tapi liu pakanjana risesena makun reye pak di bola siri, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, magi napogawi tawe nagi na malomo tawe papole dosa nasabak de nagaga yasa sipak malu sipak siri rilal na watak kalena gangka na melo na makanja melo na mak bilang pilang melo na tas sampai ya sope wajah junna dan lain sebagainya. Bahkan pene i malak da i cawe-cawewi pene malak da ina puji magi tau de nagaga na sirini jamaah yang dimuliakan Allah. Sini na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, magi na malomo tawe papole desa, papole dosa. Ia naritu malade naturusi wi awan apa sunnah. Ya. Malade naturusi wi awan apa sunnah. Ya. Ya ko malade naturusi wi awan apa sunnah, magampa tawe tak kalupa, magampa tawe terjerumus dalam perbuatan dosa. Makanya ini yang sangat bahaya jamaah yang dimuliakan Allah. Madari si salah-salah tawe gara-gara anak pasue malak da ipak diolo. Madari tawe pogau atas salah iya panasa sekali gara-gara anak pasuna. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu narik puna polewi ceilak de. Narik ko matangangi di matangangi tetto nama cai sure tudang. Narik ko matangangi tudang nama cai sure liu. Narik ko matangangi liu nama cai sure matinro. Ya. Nari ko ang kataw liwat chay na lada sure lo majini na sabak magi na pana menre chay na tawe madari denu le kuasai witimue gangkana madari ni sembaran ipau tersinggung mana tawe jamaah dimuliakan Allah. Maka untuk mempres itu aginya loki sejak majini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nigi tahu mata paripun Allah Subhanahu wa taala. Nanya dia sermon rina tarulale mapuada ada medicingi. Nari kode nule mapuada ada medicingi amma koki. Ibu. Narik ko baje sengadie. Tai ro bapakna. Angka persoalan nah, angka masalah nah, nama cai ribulata aja lalu tewe. Ama koki, ko perlu asal lagi jolo cinampak, asal lagi, ya, asal lagi. Sure, pakai ngai pak, mengeki pak. Iku matangangi sure lo majene. Mako toro ini bapak pak, pak. Ko mana nala daya makna, ko ero makna ro, matin rek apa aja. Na kero makna turi mana nak mataru ya biasa mana tu ko pura ni masasa pura ni bisa panne pura ni manasu pura ni manu madari ro kasih takone de gaga non rewa palas madari ko timuna makanya mana nak mataru makanya ko mana na mana idi bapak amma koki ya tasarnya mana ko perlu andre ki obatin ro ya obat tidur si papa napa suruh mana na ale namini surya mana nama terlet wasra. Iya. Aja tayo nasaba magi pana kasina masulang ni allo biningit te jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayun kadang merusak kita. Ia biasa solangi rupa tawe nasaba naturusiwi awan apa sunnah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangka na rupa taw mapakwe model ne. Tawang kema pakai model ne. Madari de gaga tau salama resil munrino pung Allah Subhanahu wa taala. Engka tahu lepa pilewi telu dosa. Lepa pile telu dosa. Nomor di angka sana minum minuman keras. Nomor 2 mapengadi. Nomor 3 nunu tawe. Ya. Nah terus ya nafsu na jamaah dimuliakan Allah gangkana pilih maka dero ay ani bawana ani bawa ni pilih gampa to miro ibaw no minuman keras yinu
Ninung minuman keras ya. Ninung minuman keras si botol mabok. Sana mabok masih seliuk bola niti makun rewe. Na jami makun rewe. Pura na jami makun rewe masiri akhirnya na unutopa. Dan kana telu na pogok mana telue na pakua amanah sejamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sinina atan na pung Allah Subhanahu wa taala. Nomor telu, magi na magampat tawe malomo papuli dosa. Magi na malomo tawe papuli dosa. Nakapang alena madisi materu. Nakapang alena magala materu. Nakapang alena mawatam materu. Gangka na najama iye miluin najama. Napugau iye miluin napugau. Naganrusu iye miluin naganrusu. Gangka na dena napikiri kiwi. Iya panamenga nariko na polepi la sejamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi ranjau yang paling berbahaya risisena idi rupa tawe rega angkana rupa tawe madisingi watak kalena magala i watak kalena makanja i jama-jamanna makanja i urusanna na yakia tak kalupai maringerang ripong Allah Subhanahu wa taala ia panamenga narikonala tace di pong Allah Subhanahu wa taala andre moi tak buli manyameng dan rusi materu maka de pasan na tomatotta naya nyamangi perri naya perri menyamang lebih ramai man rasa rasai naya man rasai bu naya nyamangi perri naya perri menyamang lebih ramai man rasa rasai naya man rasai atau sibalikan nah ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih remeh man rasanya man rasa-rasa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah ini bahaya. Ya. Tak kalupa ki. Ya, gangkana de na to maringerang. Napa pat diisi na weringi pung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Watun na magalaki de to melo lo masigi do te mole lo masempajang aswan ni mangobi aswan ni nalingi fasilitas alena to motaki aji rasi mapangai na pasa aji rasak napangai na lingi AC iya luar biasa na buarang masigi aswani na pendreka ngagasan na loudspeaker na pasangan mi bangnya aswani yo birang ide gagalo masigi asaba maga koloki masigi jadi tugage lolongan de na pitangi pong Allah Subhanahu wa taala magi takwaru jamaah dimuliakan Allah nasaba mawata mopi pinadingi maka daw magampa mopi manenna magampa mopi bicara tapi ia panatomenga nariko na kanna kisi dilasa nauzubillah summa aja na bawang padi isi bawang na weringi pung Allah taala mapadi mi bawang isita ibu biasa ki mapadi isi maga pinadita bu mapadi isi ko mapadi isi ki napayro balibulata makatabangi nagaga asalin na napa padisi napa kimelo jamaah dimuliakan Allah ya nakan na pimatulasa napa kimelo masigi nakan na pimatulasa napa kimelo masempajang padahal waktu tamagala aswan yang ubirang Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Degaga de talau tampai pangubino pung Allah Subhanahu wa taala tapi abang anakan nakilasan napakimilo teri-teri nauzubillah summa nauzubillah watunna makanja usahae makanja jama-jamange yeru papedale na wiringi pung Allah Subhanahu wa taala ipake milau riga adu rakange to makutu palay waramparat tarilalang agamana pung Allah taala makutu kitanat tanangang asrimun rin pung Allah Subhanahu wa taala magi de na to matanat-tanang nasaba mag kadaki ay makanja mo usahay makanja mo jama-jamange ipake milau madosa ipake milau adu rakange ipake mitama barre ipake milo aga sena dugem ya aga yasa dugem duduk gemetar ya. Ipake milo dan lain sebagainya magi ni pake ro maka ang kamu pasi baja sar angka pasi baja angka na dene pikiri ki palawi maiga padahal anu
de na porio pung Allah subhanahu wa ta'ala magi na to mapikir maparo nasaba makka daki makanja mo jama-jamangi makanja mo wasili na galungi makanja mo wasili na darai sana napoleki serra jama yang dimuliakan Allah masulang ni jama-jamangi masulang ni usahae napaki melo masumbang napaki melo masidekah de nagaga usaha napaki melo masidekah de nagaga jama-jaman napaki melo masumbang nauzubillah summa nauzubillah maka to mapakwe modelena merasa aman dengan keadaan yang dia alami maka madariki di tak kalupaki maringar dari Allah subhanahu wa ta'ala waskuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ingaranga wingara toki ya washkuruli syukuruki wipapenya makku na aja muasakari luar biasa alena tomatoki usaha yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yer wasili na sesa poleri usahana napalawi sesa rilalang agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala napake mabangu bolana pung Allah subhanahu wa ta'ala nalingi fasilitas nang kamanyamang ipake munri suju masum pari pung Allah subhanahu wa ta'ala maka luar biasa waddi jaji matu buru ni watakale buru ni buku-buku tapi dia napaja ilolongan nga palang riasurimun rinno pung Allah subhanahu wa ta'ala magay watutta tuorilino watutta makanja usahata watutta magala watakaleta deto paja matana tanang pasajengen aleta tanah tanang yang kawading ridupa riasurimun rinna pung Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah naya kalebarakan na tawang kay palay waramparan na rilalang agamana kung Allah subhanahu wa ta'ala paday lona tawang kay matanatanang se di bine yero se di bine pamumpoy petu takke yero tasi takkewe pamumpoy 100 buah jamaah yang dimuliakan Allah yakumelo kimala kale barakang alaki akale barakang lauri pak galunge alaki conto lauri pak galunge yero pak galunge nariko angka galungna set dihetto kira-kira idi pak galunge yeko angka galukta set dihetto melo ki mapano bine sia sipu-sipu bine ipano telu sipu ganda nero pak ganda nih telu sipu-sipu yero telu sipu-sipu ya buarnya abiniang kira-kira kapat 2 kali 3 atau 3 kali 3 yampo ero nange binewe na ko ero nange bine yampo ero ko biniang ero turiok ko miro monro matar itaru gangka nama buah pak turiok ko miro bawa monro itaru gangka nama buah kira-kira ile mo padupa talu sipu-sipu ha ye kode na naungang sila cula mak buah si tengai ye kode nak buah si tengah ye pokoknya dena tapi ko nanya abineng yero yala yero itala ko galusid dihito maka waddi jajiwi edupai 40 karung 50 karung 60 na karung nariko dito nalay celapance Kunyat kelebarakang ini mama deni ayat na pung Allah Ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tawang kay palay waramparanna rilalang agamana pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ipalicu-licungan ipalipir ng jamay dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala angka umakna Nabi Musa yero umakna Nabi Musa liwak kasiasinna onro kasiasinna Nabi Musa umakna ro sedi milipa nak doi yemina pasi sele-sele sedi milipa nak doi yemina pasi sele-sele agingnya ero benena ro dena nulle sabarae tuo kasiasi na podangi lakena aga na podangi lakena pa lau sama ni kasih ko Nabi Musa mangolo serikwam mangiwadding ammaki na dua-duangi Nabi Musa na waddingi na palappa pole ri akasiasiang maka dilakena kumako tu peletaro na kasih loko Nabi Musa mangolo jokka ni lakena waktu na jokka ni lakena tama ni maberi salangi napai patama ko Nabi Musa persilakan tama maka denir lakena ya Nabi Allah
Nabi na pong Allah Ta'ala, ang kajero kasi akat takut. Maka day Nabi Musa agar akat tata, maka day kataku ya Nabi Allah, wading amma na kasi mudu doang ika, melo doang ika, wading amma na kasi napalapa pong Allah Ta'ala, pole di akasya siyang, pole di aparisan na lino. Aginya Nabi Musa, maka day Nabi Musa, taruh ni melo doang aki, tami Nabi Musa ako bilik-bilik na, unron na makasiwiyang. Napindri limana Nabi Musa madarari. May pinrin na limana Nabi Musa madarari pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turungi pasangi polir pong Allah Ta'ala. Maka day napodangi Nabi Musa. Musa, podangi itu umakmu, podangi itu umakmu. Sure pilih ye duai. De na wedding na pilih dua. Seddi mi na pule pole ye duai. Sure pilih seddi pole ye duai pilihan. De na wedding na pilih dua. Maka dari Nabi Musa, insyaallah ya apa podang. Nani? Na podang ni ro. Siolo ni maka dari ya Nabi Allah agana upogau ya Nabi Allah. Maka dari Nabi Musa, pilih ye duae. Salah sedin na pole ye duae, pilih. De na wadi mu pilih manang, seddi mu pilih. Nomor seddi pilih ye ro makada meloki gajolo kasia si selama 7 tahun. Salabin na ero sogi ni mater-teru. Ya rega sogi ki jolo selama 7 tahun. Salabin na ero kasiasi ki. Ibu, ibu, kira-kira kau di papili ya kasiasi ki jolo 7 tahun. Napa sogi mater-teru. Ya rega sogi ki 7 tahun. Napa ki kasiasi mater-teru. Tega tapile bu. Kasiasi ki jolo bu. Tengah mo, ya. Aga na ko nape talutaw napa tomate. Magri ko nape talutaw na tomate. Rewa ilaken na lo bolana siruntu benena. Maka dani ilaken na mana. Ang kaje 2 pilihan alinga Nabi Musa mesti pilih sidi. Ye ko ya mana pilih ni nomor sidi ro aja na nomor 2 nomor sidi maka de mana aga memang ero maka de ero nomor sidi makna kasiasi ki jolo selama 7 tahun selabinne ero matu sogi ni mater-teru itu sih maka de benena terus nomor 2 ero nomor 2 makna sogi ki jolo selama 7 tahun mondrinna kasiasi ni maka de benena makna pilih ni nomor 2 kasih cauna kasih na kasiasi cauna maka de laki na peko ni mati maka de mondi to pasi taru ri mati ko pura mirede madari to tu pak bahaya makun de ko terus aduna pak tapamilo silalona ya akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah ternyata yang dia pilih rewai ilodang ri Nabi Musa sehingga iterima perilodongan Nabi Musa iya to malo biningi sinre kadalena agi na jama iya makanja agi melo nakatai iya si coco agi nabuka iya melo makanja pokoknya agi na balu iya nusahakan persoalan nero dewi semakad aga periloduangan nero Nabi Musa ro iya akhirnya apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah tahun pertama menre dalena sinrin rekeng pokoknya itu tahu ko melo memate menre dalena madari anu silalona cinampa pokoknya si pukangkang mana ya ro gagay pokoknya agi tapa malo mana kumilo na bukar pong Allah Ta'ala perkusan na dali na tasya lupa tahu. Tahun kedua menre, tahun ketiga sogi talangga-langga. Pokoknya sogi ni je. Tahun keempat, tahun kelima, tami tahun keenam. Nanya-menyemangi wen na tahun na warang parang. Riwiringin ni pong Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat masuk tahun keenam. Tami ni tahun makan nana, tudan ni riolo na meja makange. Tala ni pasarap balewe, tala ni tunu balewe, tala ni pasarap manue, watte manue, tala ni buah-buahangi, ang kamanan ni, tapi de na mamma anrena. De na manyamo, monre aga, monre takkajenna. Takkajenna ibu. Ibu, may kira-kira na takkajenna. Si tahu pa ni. Akhirnya apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Maka dari makna, Pak, majid di monre, mantri mundur tak kejena. Maka dilakina, ayo man. Aga na kumakku ye.
Milo ni aga ni poga matu iko nalaman ni pung Allah Taala maka de bini ni magampang iko milo nali pung Allah Taala to maligalu mahito-hito to malidar mahito-hito maka de aga je mi mugorang idar iko nali namudar makuke malito pada saloe tawar lagi na pamali pung Allah Taala ko milo malay indro ki milo makacubu ya aga mito bangu bola wi cicam mina pakedo tantarana pungala taala na pakedo tanana dega marutu tanani baka bola batu patating kai wedding mancaji si tingka mani na panunno pungala taala ku pungala taala milu panui ya maka de kumako tu pale tomali ulawang makilo-kilo kendro mele taro akhirnya apa yang terjemon rotak kajen na Quran rewi talabana dega yandre maka dan ro lakin pa ima komako yeto bangu bawan na di banguna patatingka ya buarang apa pintuna di manglwata di manglo timor di manglo rijan di manglo lotang na pero matu bangunangi ko jajiwi itaroi matu koro sembako 9 bahan pokok gola warra boka na mungkang oko masyarakat niga masyarakat maparluangi parluki boka parluki aga sana parluki gola parluki warra bawang ni bawa KTP tak lau ni malay alako Pak Haji Rashid alaki akhirnya apa yang terjadi yaitu ngaro jaji bangunannya na pasangan akhirnya ro sinin na tau kasih-kasih nulima nang na bagyangi warra na bagyangi gola ye parle gola na bagyangi namo tani atau kasih-kasih ang katona na je manci jito kasih-kasih padahal angka bulana talulon tabulaju sepu ya syukuran ring na pataroki ko restikar maka ada orang tidak mampu berarti ini mimato je melo doang nyali ta kasih-kasih magi wakana na sabak sitongan na ini miwat di makbere tapi ini to sia mil ya iberiang ya akhirnya apa yang terjadi 7 tahun lewat 7 tahun ni labai berarti 10 ni 4 tahun na tetap mutui waramparan na bahkan pini tatambe waramparan na 7 tahun kedua tak tambah si 7 tahun dari 14 tahun tambah 7 tahun mencaji 20 sidini tahun na lalu Nabi Musa ni tete marua makanya Nabi Musa aja korong aja kong korkorsan dito mabagi wage warra ya tanato ga dito ga koro anu anggota cali rumah bagi-bagi contohnya maka daki ala ko maka de Nabi Musa na podang irtania ya Nabi niga punero nakada iya pun ya Nabi Allah aleni mana wanawi Nabi Musa magi nam nawanawa Nabi Musa maka da iya tahu si tongan na mesti ni kasih beberapa tahun yang lalu ya menurut janji na pengala taala mesti kasih ni agina Nabi Musa reu mak darari puang peko je carana ru atata puangi na pini tatamba mi hawaram parana na pini minci mi hawaram parana pini makanja mi usahana pini makasi mi jama-jamanna pini mega mi hawaram parana harusnya ya tahu kasih ni magi mena pini tatamba aga naso pung Allah Subhanahu wa taala maka di pung Allah taala Nabi Musa atakku itu atakku tu na bukaranya apa pintu pape dalik na lauri palawangan padan na ata magi manahana de ubukarangi liwat pa iganna pintu pape dalikku lauri alena maka di Allah taala manja bil hasana falahu asyru amsalha nigi papole se di deceng iwalai ripung Allah Subhanahu wa taala 10 deceng maka insyaallah nigi tahu liwa besana insyaallah itu tahu masimpu dalai tapi nigi tahu liwa sekekna majapu itu tahu yetomi itu napunewi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi al badri ya Allah. Yang terakhir, kenapa orang mudah melakukan kemaksiatan, magampang ipapole dosa, malumui pogau-gau adu rakangan, selain daripada makurang siri, selain daripada nauturutiwi awana sunnah, selain daripada dia merasa aman dengan keadaan yang dialami, madisi ina seddi watak kalina, magala ina seddi watak kalina, makanja ina seddi usahana, lancara ina seddi jama-jamanna, de misengi makada, aga kajadia baja, aga kajadia sengadi. Yang terakhir, kenapa dia mudah melakukan dosa? Dia merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka detoni tak beli bolaku, detoni tak sijiku, detoni takayan padahal de ni sengi maka de angka CCTV na pung Allah Taala de na paja terima depe riwatak kalina de na puada sedih to mapuada sangadin angka dua malaikat narik ko kanja na puada narik ko decen na puada decen yukirengi narik ko jana puada ja yukirengi jaman dimulakan Allah. Dia merasa aman dengan pengawasan Allah. Naksading makada de gaga mawasiwi, naksading makada de togaga mitai, padahal pengawasan na Allah Ta'ala liwa pacanggin na jamain dimulakan Allah. Ya sangi canggih makukue angka CCTV betul? Oko tokota, oko kantorota, oko bolata, supaya kung katotama bolata iris makada ni gatotama, canggih ni makukue, canggih pi CCTV na Allah Ta'ala. Iya. Magay, tendro nataro CCTV na Allah Ta'ala, natari o kolimata, tendro nataro CCTV na Allah Ta'ala, natari o komatata, tendro natari o kodocilita, tendro natari ko ajeta, tendro nataro sininna, malalangi pole kamputa pole rapang, tama bulo, tama talawe, tembus damai, mata rupa sitangan, sinin nere lalui ang kamana CCTV na Allah Ta'ala mancajisa bimana matu okko srimonrin na Allah Subhanahu wa Ta'ala makade puang usabiwi puang diga mati makoro seri iya puang usabi puang makade majapun majalis taklim na muslimat NU angke hadere maguri agamata urusan na liwa iganna jama-jaman na liwa iganna lepi nama lapo penne nama sesat nama lapo. Tapi puang luar biasa puang dia nalangi waktu nantu magura gamata. Mabere sabi, tega si mabere sabi, batu-batue, watatanae, listrie, tegalase, kue akuae, kue kota. Mabere mana sabi jamaah yang dimuliakan Allah, dia gagal lepak. Ya, ibu, wadi jaji ko nataneki pa hakim, wadi ipau anu de na manasa, wadi mopi bali pa hakim, tapi malaikat na Allah Ta'ala den ulebele. Wadi mopi bali bulata tapi bali malaikat na Allah Ta'ala den ulebele. Magay nasabat timut tamato ko sa rimondrin na Allah Ta'ala. Tatutu ni, de na bicara, de na berekada, de na beresabi. Al yauma nahtimu ala afwahihim. Iya rumata serimun riro itu tu ni timunna ir biasa mananai denen ule mananai makanya ir biasa mananai ro tu mananai mi menimatu kolino sabab magai sabab ko serimun rimatu gere denen tu mananai jadi mananai ya na usul makanya orang yang merasa pengawasannya dari Allah maka dia akan mudah melaksanakan dosa maka dia akan mudah melaksanakan maksiat. Maka orang seperti ini masa sekali matu oko serimondrina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magi nasa sekali matu ko serimondrina Allah Ta'ala. Nasa basinin ne rumah berewe sabi. De nasa na manang manang. De na pitue ma bicara manang. De na pisangke ma bicara manang. Ajay na mananna. Liman na mananna. Maka de
tak denang kawali baran anu mate lima na makada pura iya palai iya makataniwi upari kanto-kantongi kanto-kanto celau pakai ngangi contoh ya ya mohon maaf denang ka tapi mana nai jamaah dimulakan Allah denang ka ujok ko koreng denang ka ujok ko barre denang ka ujok ko kape maka dia dena pura ka iya mana iya makalejakan letu ka koro tate 10 2 pion rewa. Makanya itu adalah CCTV Allah yang tidak akan terlepas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, detik ini, menit ini, semua manusia maupun mana ngimatu video, maupun mana ngimatu film, maupun mana ngimatu niga sutradarana, idi mana sutradarata, idi mana menjadi bintang film utama. Tapi apakah wadi mopi dele, wadi mopi susui, wedding video matu sebelum nagasana sebelum na upload na parisa jolo maka sebelum kita iparisa mana jolo matu sebelum malaikat matu putra video ta okko surimun rina pengadau subhanahu wa taala magai itu bakang jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya yero dosana atae nareku pogawi dosa pogawi atas salang tendro nataro ko uluna akhirnya matana pina dingi pogo ki dosa matana pina dingi pogo si matana pina dingi makanya ku sujuki tapamit-tamitewi suju supaya tak denak-denak mana ngero dosai nama ringa papina dingi. Makanya itulah salah satu sebab magine kedua ki suju kacicami rokok Allahu Akbar supaya megai dosa tak denak-denak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angkato makada magine kedua ki suju kacicami ruku nasabair pertama Nabi Adam alaihissalam wattunna min toba wattunna magasanna pogaw atas salang sujui maka sujud pertama adalah sujud toba tarime toba dari Allah taala tokong ipemang rigong kane tarimo toba dari Allah taala sujud si pemang maka sujud kedua dinamakan nasaba sujud syukur nasaba itarimanai tobakna ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya kedua te sujud rilalana sempajannya kacica miroko jamaah yang dimuliakan Allah. Maka antivirus yang paling ampuh untuk menjauhi ini mengkantar perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan ya nari pakasingi wi sempajatta insyaallah iko makanjakmu sempajatta makanjakmu kide-kiduna makanjakmu taratina insyaallah antivirus ini akan berfungsi dengan baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya ne mancaji papalisa rilalana i watue angka apa rilalana hikmah Isra Miraj yeswe apa pasalang nama lomo papuli tau gau atas salangan gau ado sangang nomor seddi iya naritu makuranna si pasiri rilalana watakaleta. Nomor 2 ya naritu malada itu rusiwi awana pasue. Nomor 3 ikapang yalewe turi magalak imateru turi mawatang imateru turi makanjak jama-jamangi imateru padahal rilalanna tutungangi angka-angka nama wani. Nomor 4 yang terakhir ya naritu merasa amaki oleh ri pengawasanna pengawaw subhanahu wa taala padahal Allah taala de gagal lepa tasya de rupa tahu pole ri pengawasanna pengallahu subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. De gagal lalat de gagal tikunganna de gagal tasi de gagal bumbana de gagal aju de nakipasu de gagal tahu de gagal atas selenganna dan niata kalupanna. Narikong kada kuta pasala tadampon ka maraja narikong kada kutongang majepu yatu polewi ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.